halor kimat ke day but the material society ke jumi mat nakaliang ke jumi na Khasi Hills ni da yeshong ke jingyalang halor ke ni ke isu but kini ke isu mentang isu ko omba kakta tang yani ko Khasi Hills anrai kakta hi ya ka beri neutral barok kawai kumtang ni wan nang mentang sini banyak kendu di CM Badal Buron jangka Dainty Hills Autonomous Council but ni don bok subon bahaka jingya kendu i don lang deputy CM EM but mangi kumni kumni don hakani kapor president jumi secretary jumi executive member jumi wan lang kumni but kajing temu kebakongsan kajungi pengwan syi kalau mengipan ya kajing kersya kekti kamon kekti kadiang na kaliang ka Dainty Hills Autonomous Council bahkan kersya yangi Khasi Hills Autonomous Council markani ka aja syakakme kamdai kaba ya damsya kadai kaba nadu handa henta but kani ka kata ya ka imlang kasalang ya ka culture ya ka dustur kiriti di jami but nimpwa ban penduk ban pendami ki dalele ang kumtar ni smo pada ka jingwan ka jungi shani hadin ni ya kendo iki but ni smo mo ke bulai ba habay kren bagi ni smo po sai kedar ba nakakmat ko samski jung iru ban ila airu ya ka jingkula ba nakaliang Dainty Hills Autonomous Council kinsim kiai kini bat kin kersyam ya ka jingtawa ka jungiru kumju tin nakaliang ka jungiru ngila pensngau hi ngila keliru hato nakaliang jong ki kur ki wahe kur jong ka rijaintia kilawan na shafi di yatu kilawan bat nakaliang jungi di ong niru ni yatray rengkat bat ni support iki punta ni german bat ni community baka aka kababha bat kabaklan kan mi nakaliang kajongfi hagaju kaporo nakaliang jonga ngalong ngabatu ka boss jong secretary jong ka sunjong kinong sensasnong babri neutral markamiru kala akta ini bab sang benen yang mencisni kami sekawai pak kaan berpemi neriang ke KCDC habis day bab kijaka kita haba kayadi kayatiet kaythok kayatar ba kim don borshu ki CM kerang ba snong ba kiwai ti kani ke company kawai kaan na mo ang nagikon gisimjat na nga kakam simek kale kabaman benar-benar tukar denim dene belin tukar ta kam simet jonga la khamong di fi laramanta usimrang ule ekturum nang ule deiban piliman balai ni uba arden usu kikon gisimjat na uba arden ngan batai ke balai nagaleng ke jonga ngan jusro tunat yegi nomor syam ke jonga yegi nongolam ke jonga bakin keren palaput yegi bepersya ini klem banongren bat ngam jusro tunat ban kho yeno Nrenga ongi kipat ba bagi deban senguthu ya ka jinga pher hapreng ka jingkho ba ka jing pensai habagi bri ki kho e ba arden ki kawang kti ngah pensai ho namala dengan pensai yo dan ki senguthu bakla na kemau uwe ramba ubam buntam menta ban lek ban ong ba la da piji di ba arden un sapen kelajat no syu semrang uta uju urang ba uya don benta bat ni hangte hemadon la nongkrem hakapor banga pensai yang ka phang nadu usnem arjar khatsal kilastan tenre kimla menta ki snguthu ban kren ye ka nongrim kimdon ban kren ye ka thong kimdon kisdang stang ban pen bonna mi barden pen snguthu daga wanra daga dustur ko ki pa ba ye jonga uei ubam buram mi ka dustur ka bakhlan ka dustur ka babha Kanu kudu becak beri badan hingga dustur. Wak num sutuk bakla beri tangga dustur jengi ka bopiang tam ka pertai em. Kiwei ki cek beri kidan ki dustur. Kidan ki rukomim. Ki klan. Ki kiu.
Reini nyemdei ban liap hagi tagi jing pun thami haga kerteng juga drustur oh ubarden or sepon kelano kajat chaupa o simjat no simrang husiar ri bakum kita kiban pen emme ke drustur kiban peniap ya kajat penriu kiban pen emme ke drustur kiban penduk yang ngayapi kiban pen emme ke drustur kiban pen sadin ya gadong gathan kiban pen emme ke drustur kiban ora ya gasongsier si posnam ngalalong MLA jongodong keram Tambi tanggasin ke peningkong mentah bangawan bamtrua. Si posnan, pi ke bajudan bangah senda. Bila jiosno go barden